Ujat amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Ukraine. Prezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yongeye gusaba ko yageza ijambo ku bakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe, anagaragaza ko yifuza kugirana umubano wa hafi n'uriya muryango. Prezida Zelensky yabisabye abinyujije muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba, wagejeje ubusabe bwe kuri Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat yemeje aya makuru abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter ati: nahamagawe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba, yavuguruye ubusabe bwa Prezida Zelensky bwo kugeza ijambo ku bakuru b'ibihugu bya ONU ndetse n'icyifuzo cye cyo kugirana umubano wa hafi na EU. Faki yunzemo ko yashimangiriye imbere ya Kuleba ko Ukraine ikeneye gukemura amakimbirane yayo n'Uburusiya binyuze mu gushaka igisubizo kinyuze mu mahoro. Ni ku nshuro ya kabiri Perezida Volodymyr Zelensky asabye ko yageza ijambo ku bakuru b'ibihugu bya EU. Ku tariki ya 11 Mata, Perezida wa Senegal Macky Sall yatangaje ko umugenzi we Volodymyr Zelensky wa Ukraine yamusabye ko yageza ijambo ku muryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Sall kuri ubu uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yemeje aya makuru mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter. Yavuze ko Zelensky yamugejejeho ubu busabe nyuma yo kugirana nawe ikiganiro kuri telefone kibanze ku ngaruka intambara yo muri Ukraine yagize ku bukungu bw'isi ndetse n'ibikenewe ngo habeho ibiganiro mu rwego rwo gushyira iherezo ku makimbirane ya Ukraine n'Uburusiya. Perezida wa Ukraine akomeje gusaba kugeza ijambo kuri Afurika yunze ubumwe mu gihe ibihugu bigize umugabane wa Afurika bitabona ibintu kimwe ku bibazo biri hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Urugero, mu bihugu 58 byahisemo kwifata ubwo ku tariki ya 7 Mata hatorwaga umwanzuro uhagarika Uburusiya mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. 24 byari ibyahano ku mugabane wa Afurika. Ibihugu 9 bya Afurika nibyo byagaragaje ko bishyigikiye uriya mwanzuro, ibindi 9 biwutera utwatsi.